Abusua trend bi koso a eye very bad. Ye believe say ye nimnyansa. That is what we believe. Say ye nimnyansa. Sa trend na ekoso no. Abusua say obi ebe free mu ana obi hododo no entempa na de ba betudwa. Uye busuani. Prophet Uche Eric Boamah asma weke wonya asam ono na ka kire me. Prophet Uche ka kire me say ayikase ebesi ewo Asantehemaa ahemfie. Precisely ya mompaye ema Asantehemaa. Enti no de metumi aka no na me kasa me ni di nkomo bebre me ntimi nkan kwaje. But Eric Boamah Prophet Uche Abusua say empo say ebesi Asantehemaa ahemfie. Say eye no kresa. Are you the one to bring the news out? Empo say eye no kra. Are you the one to bring the news out? Saade na ye hunu say ye nimnyansa obi ekọ ne kra achi a na ye fast na da betudwa me na me di kan me na me di kan me na me hunu ye me na me di kan. What do we gain from that? Nananum nyansam oma hihye bibia ne kwanso enu nti na wontumi ene ohene eni nkomo direct no na wo de fa chiame so no ohene sebi mpredwesa owaso whatever you want to say to him no ote adenti na wo kasa kire wo chiame ansa na o chiame mum aka kire ohene e wase kire enti se uye wadwen se oh metima kasa ohene metima kasa kire ma ohene ate ene ohene na okeka yenye ne saa babi enu wo ha Ghana mamu anase ye amamre mu aye wo chiame wo ha ye kasa kire ohene direct empenufo nim senti omo hyehye no enti se sebi producer se wo hene bi ana ohima bi ko ne kra chi a ye wo days a edru ye wo amamre a edru ye wo nyoma esese omo ye ansana wona tumi mo omo ho kwan so mo betudwa se ye de hyei akọ ne kra chi ana se ne nsama achire no e de abetudwa ama omanfo ate asem no edi hu abobo ana se omadi hu awerho enye se eye ya wote ya na ye wo de abetu so nti se wo modern world nti what say BBC asi na de abetu abonten wo ye busuani. Are you the appropriate person and say the news bisa eba abonten? What does say true ana enye true no? Are you the one to broadcast the news? How de na e koso na ehunu say sebi producer inimnyansa no. It is not good. It is never good. Na nanom nyansam omu nimnie nti a BBC asi a omu wo bi a obeka anase days a edru ana mamre a omu ye ansa na se ye wo ho na chese that lumba oh no bi da betudwa no bi da betudwa me na mete ye udi kan abeka se obi afiri mu no. What do you gain from it? Udi kan dia betudwa se asomasiko. What do you actually gain from it? We should learn na yen follow tete atempon no wo even nipa no be pure hospital kra na call ya enye wasede se wo de beto abonten. We should learn bibi sa be si wo hospital enye wasede se wo de beto abonten obi ya beko owuo beja hwan owuo obeja hwan enti se wote se asomasiko na wo ye fast oh asomasiko unim psychological trauma nipa ne yire ne ma ebe fili ye wo kwan bia ye esese ye faso a ye broadcast owuo ade ma obi enu nti na tete no se obi free mu a ye hwehwe abusuanu mu hwe sebi mpredwase obi a onim nyansa enu nti na mpanin se ye soma obanyansafo na mum enya na ma otenten enti abusuanu be hwe obi a sebi mpredwase onim kasa no nim amamre na de asoma no eni se abusuafo no bi wa asinfosu ena nipa no afiri mu e obantem a obefa ka na okọ se ponko se ekwan fom kra na obefa se 3 days kra na obefa fom akọ asinfosu titimremu akọba amane a obekọ na okoduru ho a
Anwumre enye se okodu awia na obo amane ono mbedidi so mu didi ono mbedi whatever they are doing no he or she will do with them. Say aduane afufuo ni abenkwan obetra se adi asre kopim se anwumre na ode dienti a ne nante se dienti a mpanifo asoma no de abetudwa enu ti na mpani se yesoma obanyansafo na emom se brothers enye anamo tintin na esoma enti nye obi a na ede bibi sa asoma no se koka kire obi yebetima asoma se kobo amane ubekọ na nipa no se brothers atebia owom ene na pomudin ti no onka ntwe no betima di 3 days kopim se no beto no ansa na ode bema no se wanhwe ni yie na mo ansoma nyansafo sabi na mo soma obi a se kobo amane se asomasi sabi wanya ne ba bi kwa a oduru ha o asomasi ko nipa ne ti asem na obe collapse obewu flat enti yasoma nyansafo na de saa information na eden asoma no enti nananom omunyansam no omu woni enti a na omosoma obanyansafo na emum enye obi a obenante akoduru ntentem eni ti ombu bebi se yasoma obanyansafo na emonya anamo tenten and saa de na ekoso a nowadays se obi ko ne krachi whether say ye true se bin preduasem so him akra nya ne ba bi ko a are you the one to say it mama ye nyai saa de no na nya amamre enya ni bie yewura da sebre bonsu a wanya ne ba bi ko oh nanam from no ko no hene ko oh no hene ko are you the one to broadcast it mama ye nyai saa na wo obi ka say oh asomasi na kan no you gain nothing from it. What do you gain? And this idea na we ko hey matese we say and nurse ni kra timi wan hwe ni a na watwitwa picture de wo ho asem abetudwa say oh woko na ye ko ya na ye ko ye nim ana ye ba yechi. What do you gain when you do that? Huh? What do you gain when you do that? Enti mama ye nyai saa de na ye no it is never good. Yemfa ade nsoma wa memmeka ho asem unye busuani nananum nyansam omu odienti a asemsi a omubo the appropriate headquarters amane na omu ya amamre ansa na general public no ate so hene anasabi ohima enya ni baabi kwa na okọ akura enye dana na obeti o nananum wo senti a omu ye ne saa enti enye sesi a enye dana na obeti enti esi ya bia na okofi mo hospital enne konkonsa ade a yemfa nyawo na okwabrane asori agina na oka ho asem. Are you the appropriate headquarters to broadcast the news? Enti wo me nyai sa na sofo say na we owuo beja hwan no owuo beja no mama ye nyai sa suban no na enya mamre. It is never good, it is never nice, it's not part of our culture. When somebody die, we are in a hurry to broadcast the news. Are we the rightful person to say it loud or to broadcast it? Let's leave everything to the appropriate headquarters for them to announce it. Are you a family member? You are not, because you just want people to say, oh, I heard it from here, I heard it from here. This person, his source is the best. What kind of stupid source is that? Can the man say the right authority to do that? Mama yen yaisa na yen sua de. Ye sorry I say abajimi bread tete no, abajimi bread tete no, abajimi bread. Upomu o majimi pa sebin preduasa ayemre so. Yes, enu na ye nananum nyansam no, omedo akwatu nsuo, no madua nnua afa ho. Se nsuo no wa ha obetima nanti some long distance sa na wadu nsuo no ho, efi land no ekọ babia efiri babia wo eko bia nsuo no no ombeja kwaye nnua kese wo ho a ebo nsuo no ho ban enne ye se enum nyansa ye do ma no kotu nsuo no mu twan na nsuo na we ye a ye se tete no eye abagimi bre so hu ne yesu ban wo hu
enti mumma yenyan saa de no it is never good Afia Schwa asem we a obeka whether say eye true ana enye true owuo beja hwan no owuo beja no enti mumma yenyan saa de na we are in a hurry to say ade a enye yen necessary e ka ho asem it is never good owuo ebeja hwan no owuo beja no abusa aha ibobi ansa media nsaka video ya na wa share na onua so anya bi ahwe na yasua bibi afrimu me da wase